Welkom in my Afrikaanse klas, graad 12's. Ons is nou besig met die volgende novelle of roman en dit is Lien se langstaan skoene. Nou soos wat julle kan sien, dit is geskryf deur Derek van der Walt. Ons gaan nou 'n bietjie oor hom gesels. Jy moet maar die boek lees. Daar's ongelukkig nie 'n ander manier nie. Hierdie boek het regtig wonderlike hulpmiddels. As jy kyk agterin, is daar moontlike vrae, afdeling 3 op bladsy 233. Daar is woordelys, daar is 'n verduideliking van literêre begrippe. So die boek langs jou bed. Goed, kom ons begin. Ons gaan begin met die agtergrond. Ons gaan kyk na die oorkoepelende tema. Ons gaan bietjie meer kyk na die titel en hoe die novelle of die roman bymekaar gesit is. So, kom ons gaan. Hier is 'n foto van Derek van der Walt. Hy het al wonderlike jeugliteratuur en ook ander boeke geskryf. Lien se langstaan skoene was sy eerste boek, so dis hoekom dit 'n debuut genoem word. Hy is ook 'n baby boomer. Hy het by Affies Hoërseunskool in Pretoria gematrikuleer. Hy het begin skryf vandat hy 5 jaar oud was. En hy het begin geld verdien op daai manier. Hy het 'n meestersgraad, 'n PhD in creative writing. En dan miskien sal julle van hierdie titels herken. Willem Poprok. Dit was ook 'n voorgeskrewe boek. Hoopvol. Wonderlike boek as julle dit in die hande kan kry om te lees. En Bambaduze. Ek kan regtig nie daaroor iets sê nie, maar daai 2 boeke het ek al gelees en dis regtig baie oulik. Goed, julle raak opgewonde want julle sien daar's 'n fliek gemaak of 'n DVD gemaak oor Lien. Dit kan ons help in die sin dat ons 'n prentjie kan kry van die karakters. Maar dit is nie 'n goeie of 'n getroue weergawe van die boek nie. So it's not a true representation of the story. So what I want to actually say is, you can't look at this and think you've read the book. Please. It will be a big mistake. So you have to read the book. If we quickly want to just look, this is the girl that played Lien. This character here is her brother Bram. That's her mom. Her mom's name is Christine. That one is Tibby, one of the beggars. And this one is a delightful character by the name Roos. So just to give you an idea, but you can watch this, just for watching the movie, but don't think you have got everything under your belt once you've done that. Goed, net vinnig weer. Nou ons het hierdie goed al gepraat, ons het dit al bespreek. Wat is 'n roman of 'n novelle? Dis 'n fiktiewe storie. It's not fact, it's fiction. And it's in a prosaic form. So it's paragraphs and long sentences. And if you compare that in your mind with a poem, totally different. There are normally chapters, hoofstukke. Dit speel af op verskillende plekke. So it's all over different places. Time, so because you've got a thicker book in which to write, you can say more. It can take longer. There are many characters. It can have more than one main character or newe-karakters. Daar moet karakterontwikkeling plaasvind, spesifiek
rondom die hoofkarakter. As daar nie ontwikkeling plaasvind nie, dan is dit regtig nie die moeite werd om dit te lees nie. En in 'n roman kry jy gewoonlik verskillende temas. In Lien se langstaanskoene is daar heel party temas. Daar's 'n oorkoepelende tema. Die oorkoepelende tema is armoede en die bedelverskynsel. So, poverty and people deciding to rather beg than try and find a job. Goed, kom ons gaan aan. Background information. Inligting, information. Dit speel af in Pretoria in die 21ste eeu. Dit gaan oor, soos ek gesê het, armoede en die bedelprobleem. Ons sien die impak wat mense se lewensomstandighede het, their circumstances, watter impak dit het op hulle keuses. Ekskuus julle, ek is regtig jammer. Ons doen net dit mooier. Die impak op hulle keuses, the choices that they make. So your circumstances can sometimes force you to choose something because your circumstances are so horrible. In die navorsing wat gedoen is deur Derek van der Walt oor hierdie boek. Nou, ons praat omtrent in 2014. So dis al klaar 8 jaar gelede. Het gaan waarskynlik baie anders lyk nou. Ongeveer 18 miljoen Suid-Afrikaners is werkloos. And we know that under young people, the percentage is frighteningly high. What they realized in their research, if somebody stands on a corner and begs for money, in 2014, they got about average 150 Rand per day. Which in the end, if you think about how many days there are, they could earn about 3,000 Rand in 4 weeks' time. Not bad if you think about the minimum money that you need to make a life is 501 Rand. So there's a huge difference, and you can understand why people choose, if they don't have a job, but they have to live, choose to stand on a corner. Goed. Hierso is 'n prentjie van Lien, daar kan julle sien die skoene. She bought a pair of cheap shoes at Pep stores. She got a bag with her board. She borrowed a wig from the school's drama department, as well as the pair of glasses to make herself look different. Goed. Kom ons kyk na die titel. Nou, ek het hier dit vir julle in kleure opgebreek. Lien is die hoofkarakter. Ons gaan nou sien waar almal in die prentjie pas. Lank, there's one word. You know the word lank means long. Staan means to stand. En skoene is shoes. So immediately sien ons iets van die storie, en ons sien dit ook op die voorblad, Lien se skoene. Lien se skoene is pertinent in die storie. En hierdie woorde vertel vir ons iets meer. Now, if you look at this
complete word. That lank staan skoene. We can say this a neologisme. So it's a new word that's created. And it says something about Lynn is going to stand in her shoes for a long time. And that refers to the fact that she's going to beg and she's going to use these shoes when she's begging. The other thing that we see here, guys, is, look at this. Lynn se lang staan skoene. So what do we have there? Ons het daar 'n voorbeeld van alliterasie. Goed. Ons het nou gepraat oor die hoofkarakter, oor haar skoene. Ons weet sy het dit by Pep Stores gekoop. Ek dink sy het R38.99 daarvoor betaal. Die woord lank, ouens, dis een van daai woorde wat jy oor kan pootjie. It can trip you up. Die man is lank. Kyk gou hier. Lank. Nee? So there's the K. Maar ons praat van die lang man. If it's in front of the noun, that's how it's changing. Goed. Iets van Lynn se menswees word deur die titel verklap. Lank staan skoene. She is in it for the long haul. En dit praat oor haar vasberadenheid. She set her mind to, she needs to help her family, and she doesn't mind to stand for long hours to do so. Alliterasie het ons gepraat oor, neologisme het ons oor gepraat. Goed, nou kom ons by die bou, of ons kan praat van die struktuur van die storie. Nou, as jy kyk na die boek, as jy nou die boek voor jou het, daar's 'n voorspel, so 'n prelude, en as jy nou die boek al onder oë gehad het, sal jy sien, dis kursief gedruk. So wat hier beskryf word, is iets wat in die verlede gebeur het. Alright? It happens a few times in the story, and then it also ends with a naspel, wat ook, daar is die naspel, the afterthought, wat ook in kursief gedruk is. En hierdie speel af in die toekoms. En dan in die middel, tussen hierdie twee, is daar 41 hoofstukke. 41 chapters, some of them are longer than others. So that's basically how it's physically structured. Verder weet ons nou al, dat daar 'n spesifieke struktuur is aan 'n drama en spesifiek dan ook aan 'n novelle. Ons kry die inleiding, the introduction, where we'll talk about that now. Dan is daar die verwikkeling of die ontwikkeling, the climax, die ontknoping en dan die slot. Ekskuus. Okay, so ons gaan nou na elkeen van hierdie kyk. Die inleiding gee vir ons die omstandighede. En die eerste 3 hoofstukke gee vir ons basies al die inligting wat ons nodig het om te weet van. Lynn en haar broer, Bram, en hulle ma, Christine, bly in 'n woonstel in Pretoria. Onmiddellik
sien ons met die eerste hoofstuk. Dit is vir my so 'n mooi inleiding hierdie. Net gou dit vir julle lees. Die titels is baie interessant van elke hoofstuk. Julle moet asseblief aandag gee daaraan. Geel en gelukkig. Yellow and happy. Nou as jy verwys na iemand is geel, dan sê hy 'n bietjie dronk, dan het hy al 'n bietjie te veel wyn gedrink of brandewyn of wat ook al die geval mag wees. So onmiddellik hoor ons, luister net hier. Lien hoor die wynglas se voetstuk maak klink op die eetblad in die kombuis. Sy ken die ritueel. Yskas se deur oop. Word die wyn in die glas geskink. Yskas se deur toe. Vrieskas se deur oop. Ysbak kraak. Ploinks val die blokkie ys in die wyn. Ploinks nog een. Vrieskas se deur toe. Stilte. Slukkie. Behaaglike sug. So this ritual of her mother pouring wine out of the box and then adding ice cubes, it's a kind of a ritual. She knows it so well because it's happening. And we realize that Christine has got a drinking problem. We immediately realize that there's geldprobleme. And there's something about the father, but we don't really know yet. Ons kry inligting oor die tyd en die plek. Lien is in graad 12. Hulle is nuut op die dorp, in die stad. En hulle moet, ons kom agter, they are in the situation not because they want to be here. Goed. Die verwikkeling, the development. Tension is building. Lien en Wouter, as julle nou die boek lees, sal julle sien, Lien en Wouter kom dieselfde dag by die tandarts, 'n tandarts aan in die omgewing, waar hulle mekaar ontmoet, en dan is hulle ook saam in die skool. En omdat hulle mekaar ontmoet, albei op hulle eerste dag, Wouter is om ander redes in die skool, as wat Lien in die skool is, word hulle vriende. Ons kom agter dat Lien se ma, wat te veel drink, geweldige spanning skep. Omdat sy te veel drink, is sy baie onbetroubaar in haar werk. Sy voel net party oggende siek en dan gaan sy nie werk toe nie. Ons weet ook dat Lien se ma baie musikaal is. Sy luister baie na musiek. En dan bou dit op. En op 'n stadium word sy gevra om haar werk te los. She's being fired because of her drinking problem and the fact that she's not reliable. And then she goes to school, but she's already drunk. She goes to school to pick up the children. And that whole traumatic experience vir Lien, om haar ma so te sien, jy kan nou vir jouself dink, hoe skaam jy sou wees, as jou ma of pa dronk by die skool opdaag om jou te kom haal. Sy verloor haar werk, op 'n stadium gaan sy kliniek toe, she's going to a rehab center, and then Lien realizes that they are on their own. Her mom's lost a job. Her dad, by this time we know that he is in jail for theft and fraud. And that is what drives her then to start begging. There's a whole story around how she does that and her first day of begging and how hard it was for her. And this character adds a lot of tension to the story.
and we will see later on there's some sexual misconduct and all of that. Goed, so there's this crisis. He helps Tibby, one of the beggars that is standing with her on the other side of the corner, is in a car accident. And she helps Tibby, and she's full of blood and very, very rattled. And Spruit comes into that situation, and he asks her if he can take her to his flat to give her some water or coffee or try and calm her down. And then in that moment, he makes advances. And it's all part of the crisis. And she keeps on begging because that's the only way that she can put food on the table for her and her brother, because her mother is in the rehab center. And then this person sees her on the street, and he intervenes. It's the pastor of the congregation of the area where she lives, and there's a whole positive outcome of the story. In the meantime, there's a toneel, there's a drama that she's taking part in. And through all of this, Lynn develops as a person. Sy word 'n meer ronde karakter. She deals with her emotions of bitterness and unforgiveness, and eventually she manages to go and visit her mom in the clinic. She came out and then she had to go back for a second time, and she visits her father in jail. Goed. Okay, en dan met die ontknoping, dis eintlik meer aan die einde van die storie, dan is daar die drama aand, dis 'n groot sukses. Christine, haar ma, wat op daai stadium uit die rehabiliteringsfasiliteit is, speel weer klavier, iets wat sy nooit meer gedoen het nie. En Lynn gaan soek vir Hein. Dit was aan die begin, het almal verwag dat Lynn en Wouter 'n paartjie sou word en matriekafskeid toe gaan, en hulle het mekaar ook gevra, maar dan kom daar 'n ander karakter in Lynn se lewe. So, en Wouter en Rikkie, 'n ander meisie wat op skool is saam met hulle, gaan dan saam matriekafskeid toe. So everything falls into place, all the tension is gone, and everything, they lived happily ever after. And what we want to see is that there was development in Lynn's life. Daar's die verwysings, en dit was nou die eerste paar legkaartstukkies wat ons op die tafel gesit het. Tot ek julle weer sien.